Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Those are mga blood thinner, no, kag mga anticoagulants, no, kag ang aspirin and clopidogrel are antiplatelets. Kung clopidogrel and aspirin lang gid alone, pwede gid and wala sang any nga dose adjustment ang kinahanglan, no. So as mentioned kung early na mention ko nga ma-apply lang gid sa pressure sa injection site longer. And those nga naka-coma din, which is damo, no, sa aton yung mga fellow Ilonggos na naka-coma din. So, get-check kita na isang blood test prior ang ProTime. So, kung within therapeutic range, 2 to 3, no, may level kami nga ginatanaw. So, safe yapon. And then, kung medyo mas more than 4, so we have to delay until nga magnaog ang iyang level nga safe. So, dapat makipag-coordinate yapon sa ilang doktor, especially naka-coma din, ang naka-oral na anticoagulation. But it doesn't mean kung may ara ka, hindi ka makapag-vaccine sina. So, may mga necessary precaution lang yun.